Үммүт үтү күнүнен күндү нехелекпит, жоно сергете, келбеннех солу телбит, отчотоғы кем комсомол ытчаттар. Эхиэхэ албан аттаах комсомол күнүнен, саха сиригери комсомол териллибите сүз сылынан, ити истеңи төлөңнөөх агарды болуқтун. Ытчат жон ыңырар сулуха, эн этиң эдеркен комсомол, үлэҕэ хамнаска угуяр, олохпут аргыха комсомол эн болбутун. Владимир Ильич Ленин көҕүлэһиннэн үлэһит ытчат массовай политическай терилтете комсомол 1910 сыллаакка териллибите. Ол курдук ытчат бүтүн союзтагы Ленинскай коммунистическай союза саха сиригер ан бастан 1900 сыллаакка Жокускайга териллибите. Комсомол бу күндү белиэте мин түөспер саңа күс укпута. Бу билигин кыракый бэйэте бой табарыс болбута. Саха сиригер комсомол кеккете түргенник үммүте. Ыытар үлете кеңен 1901 сыллаакка республика бит районнарыгар ан бастан бүлүүгэ уанна әлүхмэгэ комсомольскай ячейкалар териллен барбыттарам. Комсомол кеккетигер кирбит сахабыт сирин ытчаттара культурнай революцияны тысыртыригер күске ыдан барбыттара. Болагур бут нехелегер 1900 сыллаакка от ыйгар ытчат республикатагы комсомольскай союзун Якутскайдагы губбюротун бирестебителе Прокопий Михайлович Семенов комсомол ячейкатын терибите. Онна болагур нехелегиттен 5 бастын ытчат комсомолга кирбите. Гражданскай серейкыттылаага Назаров Егор Афанасьевич, ага дойду улуу серейтигер кыттан сырдык тыннара быстыбыт Мартынов Семен Петрович, Егоров Терентий Харлампиевич, саңы олоғу тутухатчылар Яковлев Еремей Тимофеевич, Мартынова Анна Петровна. Иннокентий Терентьевич Иванов ахтыларыттан билистаққа 30 сыллардагы комсомолецтар сүрүн үлелере. Артыллары колкостары терейеге жону өйдөтөр үле, улахан жону үерети, кенелери ағар суруяр оңору, налог арас көрөңүн комую, ырахарды культура өз сана өттүнен сайыннары доробуя тугар кыханы, таңара оюн итегалин утары өйдөтөр үлени терейи, карты албынын кенинен сүүлүктәһин бортутун арыйы. 1929-30 сыллардааққа үерек жылыгар Болагур ааллаақтағы осколатыгар комсомольскай ячейка териллибет. Бастакы комсомоллар Охлопков Роман Романович, Иванов Иннокентий Терентьевич, Прокопьева Анна Тихоновна, Иванова Елизавета, Мартынова Анна Петровна, Онтон осколага комсомол терилтетин Анна Лукина эдер учутал салайбытам. 1934 сылларга комсомольскай үлене көөләтчи Карпов Петр Васильевич учутал атын эми умнумогун. Комсомол секретарынан үлелән аспыта Ефремов Василий Трофимович. 1904-6 сыллардаққа комсомольскай терiyatчы секретарынан талыллан Устинова Матрена Петровна үлеләбитәм. 1905 сылларга комсомолу салаян арас үләгә әдер ытчаты түмен аспыттара Андреев Афанасий Владимирович, Федотов Иннокентий Алексеевич, Тимофеев Василий Васильевич, Нестеров Гаврил Семенович, Павлов Василий Николаевич, Неустроева Клавдия Николаевна, Николаев Николай Владимирович. 1906-7 сыллардаққа комсомол активистара Егорова Матрена Алексеевна, Григорьева Валентина Семеновна, Амма совхоз комсомольской телтетін посколоммут секретара, Николаева Светлана Николаевна, комсомол райкомын секретара. Комсомоллар сүрүннән народ кахайстыбатын арас салаларыгар комсомол путевкатынан үлели бараллара. Иванова Ирина Ивановна, Сафронова Мария Васильевна, Болагур цеховой комсомольской терилтетін секретара,
Месникова Мария Николаевна, Амма совхоз комсомольской тәрілтетін босқоломмут секретара, Тимофеева Ульяна Николаевна, Балагур цеховой комсомольской тәрілтетін секретара, Аммосова Марфа Ивановна, Амма совхоз комсомольской тәрілтетін босқоломмут секретара, Бехеген хелектен дойду улахан тутутудар Баамға Ефремов Василий Васильевич, Давыдов Василий Иванович, комсомол путевкатынан баран үлеләбіттерәм. Бу кемнәр бир белелеринен үтчат иннигер оскола производства үрдүк үерек диен девиз ола бетер сорук турурулуда әтә. Жа онон орто осколатын битербит үтчат ким фермага, ким тутууга комсомол путевкатынан үлелире, үгүс үтчат звенолара, бригаделере терелли биттерәм. Ағуонуссыллар комсомол үтчатын беле солунан кырыс сири тухага тахары болбута. Тыгынчы 900 ағуонуссылларга Балагур нәһелеген комсомольскай тәрілтетін салайбыттара Седалищева Марианна Лазаревна, Кожурова Сахаяна Юдовна. Онтон тыгынчы 906 сылларга беги оскола бытыгар үлелен аспыт бастыкы сүйек комсомольскай тәрілті секретардара Михайлова Мария Афанасьевна, Сафронова Мария Васильевна, Балагур цеховой комсомольскай тәрілтетін секретара Месникова Мария Николаевна, Амма совхоз комсомольскай тәрілтетін босқоламут секретара Алексеева Мария, Кондакова Надежда Иннокентьевна, Алексеев Алексей Иванович, Яковлева Ульяна Петровна, Александрова Александра Николаевна, Александрова Людмила Егоровна, Аммосова Мария Николаевна, Тимофеева Ульяна Устиновна, Пахомова Мария, Николаев Николай Владимирович, Павлова Александра Николаевна, Рубцова Инга Кирилловна, Тимофеев Петр Устинович, Жиркова Елена Васильевна, Иванова Татьяна Ивановна. Кенелери салаян илжа сылжыбыттара учуталлар бастыкы сүйек комсомольскай тәрілтетін секретардыра Моисеева Дарья Ефремовна, Сидорова Екатерина Николаевна, Попова Екатерина Николаевна, Егорова Ольга Петровна, Мякишева Ольга Валентиновна, Матвеева Галина Николаевна. Комсомолга ылы уопсай муньягынан райкомол бюротунан бигергетиллере. Комсомол члене болуну тоғылур, комсомольскай билет уанна значок болара. Соруктарынан үлелерин терии, бередеги көрүү, бейни салайыны, линзачоттар үерек, общественный үле уанна политинформация түміктерін бербер келәхін. Бастың комсомоллар Орленок лагырга бараллара. Гоголева Матрена Егоровна, Кузьмин Петр Петрович, Пестерова Александра Семеновна, Павлов Петр Васильевич. Коммунистической субботунниктар, спортивный күрәхтәһиләр, уанна культурный жаһаллар ытыллаллара. Бу күрдүк кылгастык кепсән астакка комсомол кеминәгы үләни, үерәгы, өрө туту, бөйдөні тупсары, әлбәк үләләр ытылды буттарам. Бағарабыт күнді жомутудар, келер көлөне ытчакка, сүбе қолабур болан, сарсыңыға әрілләқтік, төрәбіт бөйдібіт тұхугар үләни, үерәгы өрө тутан, бір сомаға болан жаллақтық оларуну.